enyuma ho mukareba makuru go mweje mu rwatire town ya Rubindi emirunde ne kuratine kandi mishuburo y'abante kacwecerera nabwanyuma bebembezi bende ngo zona nangwa n'aba state house bakayiko mu town ya Rubindi bashanga ngo kizubuce towneji n'enyombeka y'amaju okuza hansi kandi nabamo kukingira imifureje ya mizi nuko bakaragira baturo kushenya amaju gabo bagatungura higuru konke cha bamwe batarakozere bwanyuma y'ubwire bwenjura kwayo egereva yitombekireho amizi tugarije kuteganisa abapangisa ba Rubindi nabakama b'amaju ako atushangire ngo amizi nigakoma omfuti 3 kuruga hansi kutera mu kisika mwe natwongera twakora futi 5 no garuka higuru we town crack wa Rubindi town council Nelson Mugumya yarabrabo bona batakatandikire kombeka ngo binokoresa akagishaka enjure takagwire. I'm happy nishamirwe munonga abantu ngibize ba leta plan zabo hatwe n'ubombeka nubateka imisinge yabo ahiguru kuna ngube yambi amize gatakagaruka kubatahira Rubindi side yive. Nelson yayongera yagira ngo we notarabase kombekera plan ye town abwembera ya mizi tabarukuza kumwitererisho wana mpamvu utura oyine protein ngasho yine Rubindi ruhumba side yife kandi tuyembekire kwena kweyamba kutuza aharivo y'abanda yibatiyire kugira ngo yeyamba mizi turyombire bwo mushana burundu boy ingengo hasigaye sane kibiri ubwo mwanya wo takwasa kugombeka ko zarivo y'abandi eyiza urugeho uzumane gutara mizi ningashi uguguzi amaduka garukira yo kuteganisa gwe kizubuca mizaga na gas street yifo yenguto abo kuherriteme abwa TV West ndi Evans Tarema omuri MBARARA district.